Dragi profesore, vjerujem da će vas ovo pismo dobro naći. Hvala na vašoj ljubaznoj ponudi akademije, ali bojim se da moram odbiti. Nastanio sam se u šumi Avidije, gdje radim kao čuvar. To nije prestižna pozicija, ali moja blizina ekosistemu prašume omogućava mi da je istražujem veoma detaljno. Ima nešto u šumi, siguran sam u to. I kao što doktor neće napustiti svoje pacijente, neću ni ja napustiti šumu. Obećavaš mi status i reputaciju, a mene to ne zanima. Mada ako ste prisustvovali, razmislite o tome da pošaljete neki istraživače da pomognu u istraživanju ovog čudnog fenomena u šumi. S poštovanjem, vaš učenik Tajner.